Da budemo iskreni, nismo zamišljali da će stvar ispasti baš ovako. Da li smo zavisni od ekrana? Mi vjerujemo u dijeljenje. Pa dobro ljudi, šta se desilo s tim? Da li nas pametni telefoni zaista čine pametnijima? Ova naša obsesija ekranima. Humanity will die out. Ima li uopšte kraja? Vrijeme je da postavimo pravo pitanje. What is LOL? Ne to pitanje. Već ovo. Možemo li bolje? Ovi klinci znaju da možemo. Ona definitivno zna da možemo. A oni su upravo postali najbolji prijatelji. Hi, Mom. Pogledajte. Čak i baka online. Sadašnjost zaista može biti nevjerovatna. Svijet novih mogućnosti. Poveži se.